Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Non malom Meghalaya pen Karbi Anglong arlo election campaign ke wang do desang sia phuthak KSA ruplia tumchelang si tong sekot pen pherang kya mai kangni. Lakha sirkep amreng constituency ke parlo chumang mate khasi panara rong pangrum pet pen rong thong kep susedu labang swarong tinalong pusitami non malom Meghalaya pen wangsi election campaign nang ke padu do desang sia jok hur chudu da sonsi nang manlo lasi labang so phuthak prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council atum khangdun serak nang ji pusi KSA ruplia tum chuning ri pedupon jongsi Karbi Anglong Autonomous Council atum thangna da sai ta dengpon pi pulote KSA atum sodak pen chesong pon ji pusi pachini pon lapen lapuan hur chudu da phita Karbi Anglong Autonomous Council atum kangsam dunri ke give and take policy alongtong chikroi dun deadloma puta KSA atum pen Karbi Anglong Autonomous Council atum aphan lam thiar bokpon lapen jongsi Karbi Anglong Autonomous Council atum give and take policy along chikroi dun dead pusitami KSA pen chenglok Karbi Anglong ara atum ke mentu ne penta chikroi dun thek the pusi pachini pon Jeri Kindeng pen ko helat milik report Karbi Anglong News Channel. Tong sekot pen tak bilu cari song fi ni tum dak citong theo por kang se u por ke lang pe citong por di man theo kilo lalu bang so presbit kopi posri ni tum tong sekot pen di panang kang te nono patumi di batu sitam me news media long sampai theo non Meghalaya long kamu ini tum Presiden KSA Ameipi district SDC section list manager pon lo ni list manager pon tu po non Meghalaya long MDC mate member of district council election kili jiapan latung jisi cedang bom nang lo labang so kata ini tum dak dasmen pet Nambah saya amreng konstitusi hawa lagi Meghalaya pen border cilai nok adin lo macam apran pen kita milik labang so adin ke sensitif mate very sensitive place si unang kok ati aja dalam ki kita milik pen ke nang klan yang kita dan yang bi kang bulan ki pen iklan kita menang mesti milik lo pasal tak senon patumi diklat pasal Meghalaya pen campaign dan Karbi Anglong jurisdiction jasa pen West Karbi Anglong district jurisdiction kaparluan din si campaign ke bang ke nilitum cikar dikte lakan nilitum mahin pen jasa pen konti bebe mate nilitum kita Karbi Anglong Autonomous Council lo nilitum asar atau Lutheran Hans Karbi aku pen jipan lo give and take polisi bang ini tu jika ini bahak lo, setelah jika ini alam orang menjijot oma mana aku arloan lo pengen jika ini lama, lapan ini tu aju itu, akhir ada sebenarnya akan dilihat dalam dak sebenarnya pisir mula berkan menikas lapan kongres kan akan dilihat lo, lapan su akan dilihat ke lagi kampian lama lo sido, pasal tak sih halak aprek NDBCF pen sistem campaign ke wan kongres pen sistem campaign dah wan. Peluang tenon itu pini benar. Naik nama konstitusi lo kita bom itu kecinggon agak high pi NDBCF Lutheran pi do bom lo kibom lo. Lapan so konstitusi lo si top Ameipi konstitusi lo si pahini lo ko Westland Hills along kan naik nama konstitusi pen kita hak benda. Mesti pun Karbi Anglong sampai dengan mereka silong dah benda sampai terong. Pas ini tu Yasmin pet Karbi Anglong Autonomous Council panuman itu ni ke adim anam bali pet kopi kusonma dah labang suwa non bini campaign utah kan kalau kita ding pen Yasmin pet tu Westland Hill District election commission dan ku West Karbi Anglong District election commission pen cingki cetan pen kopi kuson diklen 5
Sebagai inisiatif handphone sebenarnya itu karbilu cari asal mana bangke. Akirupi, akhirnya itu karbilu cari asal pendet reklamunya. Sebenarnya ada yang karbilu atau mas kaunsil itu mana masih itu. Lapan kini itu tak jadi gendeng ahwar orang cuma orang benar itu orang home care dak doji lapan aku pollution itu tapi suri produk doji. Terus ada bangsu cuma orang anutin kita mengutara dia baru. Bagi kita sini loh Filipina alam kita loh kita menangkan kan kami tu nak kita sini loh utara dia bang tu ini tempat yang orang api. Terus bangsu utara dia kopi posisi dalam dan kumana fila loh tapi jadi dengan kopi. Jadi election pentai itu kita menentukan dia orang election orang ke tentu pun masih menjadi. Lapan development apa tak sudah tentu to isi sosial gunangan sudah itu lah modal itu arah apa lagi development lagi non lagi abelah kita sudah lasi betang biar orang cuma orang sudah betang awal betang jurisdiction orang sebelum development sudah abisiko yang bangke Godara lo masih pancing lagi. Anu dia lakukan administratif convenience sama makinan so. Kalau dalam dia lakukan sudah mereka lakukan hukum masih mata. Nono bang kita bukan di pangkiri di santai itu tekan lo. Sila bangsa kita bang jin pen kalau mas kaunsil cari pon nak kaya doktor Lutheran sudah inisiatif and bonangko. Lapan ke jin tu lada non election kekilatun jin. La panikas laban ini la suah kandidat pencetak unson pe pacibidro deh segi minima pasti itu mantap pun ada alam kita sudah progres kami dalam distrik dan side alam indah awal pun segi bahaya dalam seamri itu yang sila puhai deh kalau pe itu naik nama itu dan siapa esmet bodah kita dulu karbiar orang sesuai dengan kami lapan ke mukailum lapan ke bandung lahaya karbiar hati musuh sedia jema yang si election hai deh belum te Meghalaya President Hill District along baru tu ya sebentar dan konstitusi along bentuk belum te sedia jema non pendai dum karbiar orang terus konsep sistem lamthei si mereka cengki ciptaan lembut kok sini dum karbiar cari sauban namanya juni bilo. Ente dang litum ala non malam mukro barato constituency pen ke thordo natum penang anon lom do desang se campaign ke bangla bang so puta ke khang ni panang litum gas e ahin pen kupilo nang litum mai step ke deng pop pena pini pena bang bang la abang ke batumi sedang ahok lo satu camping wang lo mengajar orang si main meeting sedang pada lo pen karbilu cari asong pen jenglo dak amreng border community pen ahok cing rumah mai pen social organization pen dak media pen sedang dur lo asal langsung camping ke bang lo ada je panambang ke penana kapori bang ke lo karbilu cari asong pen sedang hang lo pen ke non pinap ini kencing lo, tu ni kencing lo, non kira ni ni sebenarnya election, jin tu kilik, tu jadi kapan ke, ni tu karbilu cari asal kencing lo, lapor dar komiti kencing lo kapan ke cerok top macam ni tu kapan ke, dak durunto, lah jin tu lah election kepurian, cuma orang kencing lo kerja tu ke, alah itu kencing kita memang di mana ni tu kapan ke, cekan dengan mana itu pun, karbilu cari asal kencing lo ke. Nihang Dwarbaguri Baptist Churches Fellowship mate NDBCF Aparman bangpu bang phiamai ingdeng phokebra troksi kichok ningka ni sega jaime katalon pon. Lason sila khaing ko ratrok Dwarbaguri constituency hawara lualong NDBCF Aparman bangpu bang phi ningka ni sega mai Langhonjar Baptist Church along si ningka ni sega Aparman bangpu bang phiamai talon ponlo. Pining surihini rengko raphon ningkan ke damtang thangthang ni phainer kep pe ni phai sir kep arni an Dolamara Langhonjar Baptist Church ningkan phokebra troksi kichok ningkan ni sega Aparman bangpu bang phiamai misen pen katalon pachun pon longlo. Lasi bangso jai megalong kachetong dun than bang Reverend Unique Terang Secretary CED
NKBA lang lipan si than bang mate speaker phapon anparta pregjam amonduli pastor women department youth atum lapente kibi ki thi sar phisar phatum setami chitong dun pen RD pidun bangso jai megalong mai sex speaker Reverend Unique terang pen sarna malam jumisen pen than parjupon lapen NDBCF president pen si mai chiphem phupon lapen ke ningarong pen mai ke chagalam ke than pastor Wilson taro hin pen si lam the than pon lapen ke kardomapor ke japon sa milili terang pi advisor NDBCF bangso jai megalong kachirabdun Karbianglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi Dwarbaguri VDC chairman sarkoi rongphar Dolamara town chairman Mongol Singh terang lapen pinang an ke theki ding atum sitami chirabdun ningkani sega pharman bangphu bangphia maya long lun ke japon khorsing tisu iwan NKBA mai sek project alun la ke nipsoning ti dehuri lakhai si Baptist Church Serlongri lekthe Songron Baptist Church labang hinia korte atum pen ajoksi kirukar chualong jumisen alun parju anparta mesen pen hirjumi hangponsi ningkani sega pharman bangphu bangphi ingdeng phokebra troksi ajai mek misen pen pichun pon news report Karbianglong news channel dak ningkan phokebra troksi NDBCF Ameipi nang chetong do napon ningarong parpik lo dak ong dung arat tung chetong penapot ningarong pig lo Tapi ni bangso mai long ke mane monduli ko an monduli abang ke nilila presiden ke hai tum si puthek ko ja monduli phokebra hini anang chetong don long lo posi pa NDBCF barat tum NDBCF barat pulonde monduli phokebra hini anduk posi po yang dikatakan kebang pen ketek lo mencoba da ke thek long pen ke bang aku ke atok o towar meme sedanang le rokabang ke bharia mondul ke thek thulong la pen muni tum kachelar ongdung ke thek long posi ningrong pig lo tenang lapson thak kecela putui panel ini kecamatan tu kachira ba chetu ke tangka poisa ke ni tum long ke ave po phi same lam chat che than lam ke than pen ning chiparung seroi la pen ta jasemet ilitu karbiarat tum ta kachelar nai do pig la kachelar pulutang te ining kamatha pen kachelar kalibote chelar thekte asila pu sonyong si li chelar lo bote ining eng thenyong si chelar lo pulutang te itum karbia society dum ta aprang bomji la bangatum advanced country tum ko anma ke thekiri kapa prang sona thak itum karbia ratum ta prang thekji Pini atipi dan pan toy bang alam bang pini nang pathan toy lam ke ning kachipa mi pa chithe ke chipa mi labang salam si nang pathan toy lo labang solam ka than bang ke jasemet kapaklong dam ke la lo ka chipa mi ge bang putin akhe itu pirthelang no blong te asontin ka chelar le asonabe la posi itu munit akhe ta la sona tha ka chelar kanang sot ka chelar pulodang te ka chelar thegi ke itum akamatha ben si chelar nai la posi pini jasemet ne itum message pen itum ajur ki pipengan je ke la hello itum akamatha ki chok che akamatha he pen chelar nang ji la bangso ka chelar thegi phan ke me thang ta chelar thegi se ta me nitum kristeno ke kroy ke me thang ja kong pen chelar peruni monda hempu jesu kristo kang jinsu hempu jesu kristo karjong thir pen aka chelang dun aja kong pen si completely aka chelar ok aka chelar karjong aka chelar ke itum long do thegi usini tum ka chathanda to pini na itu modak Februari deng Hokep berat toksi oleh pengkopel kecok dan NDBCF paman bang ya bayalong nala monduli sih ke situ labang kedak nitum Dwarbaguri mate dak NDBCF pen bangke kadoko we monduli phokebra hiniando asila monduli phokebra hiniang bong pen monduli sialong pen la kuson bahini bang thom no kuson nga setong dondo asi pini ana bangke laka kadoko we monduli an setame ang setong non edason se theklong pini bangke armu aphaya bang ladak registration along teng pulote
277. 277. Oh. Pinya lah bang, jelas sobai bang kata nanti tunggu sobai. Hamam pun bang pia, mai tu tak mati dah sobai tu angkang pi. Angkang tu bang tu loh. Oh pini ya bang ke delegate sana bang ke atumi si bang lo lapen pini ya bang ke metang lapuson apor ka cipi pen pinangan korting jer tuman setami nang setong dunduk pini ya bang ke. Oh aluhi Halloween pen ke cup hapon bang ke la non pini arna malam than pon bang sar Reverend Unique terang pansi aluhi abang ke lapuson si peman pon lo aluhi sar po bang ke. Tapi kapre atum dolang lapuson aluhi sarpu nang setong nun atum do. Nilimen bang ke Emmanuel terang. Ada kecak monduli bang ke Lang Honjar Baptist Church monduli si cak lo. Believers Eastern Church Peningdeng Troxia Phong Dipu Mission District Ningkan Sek Ameipi Saint Thomas Believers Eastern Church Serlongri Manjalong Kapaman Pon Ingdeng Troxia Phong Dipu Mission District Ningkan Sek Ameipi Thang Nipai Troxi Pen Sirke Barni Aphan Saint Thomas Believers Church Serlongri Manjalong Si Peman Ponlo Labang so ningkan ni sek amaipi ka chingruma maya long athepi ke enpon Christian atum ke do ke thak po athepi enpon si labang so mai ke do sek arna malam ke than pon speaker pe na jo ka chetong duna tum anaphan than paklar pon si Christian atum ke do ke thak po athepi ke jong pon ateng pen than pon si ka chetong duna tum an sita ningarong pen arna maphan ke rukilun ke kan pen si arna maphan anong ka pathe pen si labang so ningkan ni sek amaipi misen me at pen si kejut pon long lupusi halada kecak amon dulia tumpen nili tum Karbiang Long News Channel asai hemalong birta nang pali. News Report Karbiang Long News Channel. Gossner Evangelical Lutheran Church Karbiang Long Parish atumpen ingdeng thongkep raner ke bapong ke chok ningkan se kamai pi ka pedupon labang so mai ka peman pon adim la ke lakhain ko ra throke parlo dolamara korlang so Gossner Evangelical Lutheran Church aparish alongsi peman ponlu lapen monduling ko ra pli an chitong pet pensi bangso program mate ningkan se kamai pi misen pen paman ponlo pasi nili tuma pherang ke Edwardson Crow pen nili tum Karbiang Long News Channel asai hemalong birta nang pali tangte lang iktha lapen arju iktha Kolang solong labang so amai nang kacitong dun tum mapani liar juji alang tum anikan bang pen pedeng kaceprek son tuma bima alam PCD kicitan poci nane pangka juga tum mangalalo ada nane tum Gossner evangelist Yo, Lutheran Church long, nai tum pini dak kolang solong na citong dun koson anikan bang pun apsa kaceprek tek kolang mana Aningkan bang labang so Obha mate ningkan esek amaipi ningkan thongkere ne ke amaipi bangke kedam ta ningkan pen bangke pening asap akepek kacilang mimu cho ang the kasonsi hitum theklong lo lai pen iskarahin me tame bang kaprek adet pen kebang ba ana maban pia ban putum atame putoni tim cingki tulong kape alang ni tum alam ke than ke jumit pik asoni tum arju ponlong lo Tena itu kuna habar persebang lo kuna habar persebang lo nili tum ke luar taraji toko langso mondili bensin ni tum ke bang choro lo Nilimen sithani ma nilimen na ke juerong pi ko no nili na toko langso long apastor ti nili klepon bom lo Peglo pastor la sela ni petame than bolo la dak anikan bang pen peneng lapsuna kaceprek tek bolo asai itu mana lagi tek bolo bolo dak la bisa na sosi dak hem bolo na pejido ka takati kalau ko beto bisa na sosi tek bolo masih na kapre petane liar masih na kan itu mandu kapre kana di konfuji na di guna habar pesi bang ni Nili diring langsung Margaret Church में ada itu ke bang la dak la ngane ke dulu Thom na tum dak do bon ne ni Thom lo हमने नीली बांके चांगले बांगला जा
dam le bang. Pedap sih dah. Nanti tu soalnya dek tek. Aku de pedap sih aku bang. Soalnya dek. Kakek tum ke dewer eh. Ong soalnya. Hah? Tek polong soalnya. Hah? Ani kan bang pakai cepek apa soalnya. Preko pining bang. Kamne pining bang. Do. Kacetong adi rado. Boleh. Ni pon bom lah boleh. Botol bukan damisen lah. Radam air cumi dia. Nilimen ke mohen lekte. Nili ke Deering Margaret Church man. Coba pek lah, poda si pilih pen poda si tak ahin ahin pen kebang hati lega tu tumdo lah si lah coba tapi kita ketak kopi kopi pesan pada lagi pen kalau dah kalau tiga ciri apa itu adi bakal dia. Tiba dah pola solo. Mai gini pola macam. Kero paper pe lo hartem ko humri pot tapen nangkar ju pot choro lo tapen kado we to pan apransi kardom pajir lo kardom pinil tum dak Gossner Evangelical Lutheran Church pen nikan se amaipi dak koran so Lutheran Church amonduli long si adim padopono lapen pinil tum kado ko we monduli pen fellowship ingkor apli sinil tum de pano la pen chetong pya la okay almu phai bang ke tum bang surisi se chot son nam si de diba tum kidam tang tarik proxy pen pini ke jose ni lo ni thom apartment sinil tum de pano non ke lasan no jak nama ciyang ye masih ciyang an mang ke lakem lom padolo ciyang yan pula adon hem si abu hadam nirtum kachop hapondo lapen lasmang sonikan sek amaipi aphan thandang speakers tumpan kachohang do hai kecheng si ke la nirtum karbyang long paris chairman no sir Reverend Barnabas Terang lalu pen adun tu bangke somewhere pasamutari kalang ke boru Evangelical Lutheran Church pen lo pen kijusi bangke sar birantalang seva bharat ko ordinator kalang dum na thomasi jimisan dalam pathan pon lo tanpon tiga elemen samson tobi niliban so nikan segamai pi along tiri kam mamai pui lo peneng bipon bom bang bom si penengan ke dingdeng thong karam ner kapan ke chok dang lo lasi labang so la ke karbyang long angkang arlo kedo Gossner Evangelical Lutheran amonduli atuman karbi a section atuman amaipi lo labang so amaipi la ke penengan batai thom kep raner kep ke chok amaipi lo la siladak tum Lutheran tum bong karbi tum ong ilang total ke mondoli inkoira pli anvelang la silabong so mondoli inkoira pli ke ladak Kajironga longri le pen ronga gora bukajan alongri le pen te dipu longri le pen tarapung la si dipu longri ke dipu pen ha salaboran labong so angkang along kedu Lutheran mondli tuman se pini ladak ame labong so melong chingrum lo kecelar pon ke lason hello isi bangke kacelar pon pualam bangke lalo peneng bang motor bukan misen perejok munir tu mana kecing rumah pai ong mucar sonsi cethaglong lo la pente ladak kaduk kawe arrangement tu mesti phantap reception committee tu phantap cironai alang la tu pela kaduk kawe ke arrangement me mucar sonsi cethaglong la la atim ken pon ke nilitum ke lalo Kristo pen ahoka kajalang po Kristo pen ahoka kajalang po alam pululang te lake jongsi nuramunit Christian manlo setame Kristo pen jalang le pulote alang like Christian jongjong lasidili kai ke pu damang ke Bible long ke tok Matthew salu ang ding pi
luka luang ding ping ko krip li lepang ding soing ko ratok silong across sipon pepin pen ni pinang dun jika nang dun bangke ni sang ho plang ni posong taksi labong so dir tu mak mang polong so tim ke a hok Kristo pen kajalang Kristo pen jalang pet ansi munit hijanang bong jalang thekji munit hijanang bong jalang si environment atheke parnam kapin chong api lepen nampi namdur setame kape labongso ka preserve je phan labongso phan chini ponje lalo ni tu makemang polase athepi lake Christopen ahok akajalang delivered ke Reverend Barnabas Terang lase nilidon mat karbeng long along la Gossner Evangelical Lutheran Mondulia long ke nili chairman lo Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me